Amjo mlindani mjiambavi skwa leo ngarijo zukurumbavi barnamaji yahe mabundi waloniyo harmaye Afriki karata ya mwisho ikayao mwanzo wa itowe na de karata ya azali hauhanza wa garde ya puissance ya hao en Afriki ikayao wasangwa shindwao gamzijua nyonsi pia relation mfaransa ya loniyo harmai Afrika ukana isangendao na upuhanvu abongo zembio zahahe ya tsahe marionette ma nègre de maison ya wahensi yabo faida zahahe ya hatwari ndo kana wanansi ngarjo koza rahana heheli rikozao na nyinga mji wao ngamji informeo ngamji cultiveo ngamji wao ya ukana mfaransa ngusiso madzaha hasisi madzaha menji harmai Afrika hautsaha eze faida zahahe abonga bo Marekani ngabo shaleo ngarijo hamba ngarijo dhukuru relation ya azali Faransa nezembio ikayaongwa ndao wari dangana hauhanza wa garde puissance ya hao za influence za hao harmazensi za hatu skautsahane shelizize kabla rahane janjia harma live ya hangu yaukana esheisiwa shamao resha komori keshijaparo huziwa ni andana tsuri zila documentation za ndabu yala makartasi ya ndabo yafanyiwa ya hansi ya ukana andiana tsuri hahuzu sheisiwa shamaore yo hadisi ya ndabo zingaro esho bashinu ni bushirie ntosa na amani ya makokone mabaye wa wanilia ensi ya hatu ni bushirie ntosa na ushinzi ni wanansi mawatwania mjihunda au harma ezensanansa za hedunia mwana onu dhulma mwana onu peu mwana onu maloni no mavaufu no roho mbi ziremao harma ensi ya hatu wanama wa falsafa nzima ikayao falsafa ya kipana Afrika gamwambioni Hotep skautsani mjuzeni ya ukana ekont ya hangu personnel Facebook ngiyo restra wao ndo atamani yoze publication za lazimu nifanye wao ngwajouzia eze publication ikayao kezina wa jiwi harma ekont ya hangu personnel sha ngarwaonesa ukana karina utwaba hanu borongolea au kahaini tengwe la kinansi ilo tengwe la hatu wala ndabo nake mwenji hata shusi kwa kweli ya haja ndabo yoshunjua wanama ngyo wajibu resheliziziane etarehi au kana rambo kana ekamruka tsujua yabo mru ya laya kana uparu jushinda ya rambuwe yabo yanzo yende nge Union Africaine shinu hindi mudo zima wa hansi wahe ye Afrika wakansi ha unyanya de yamando haukasi wandu wazima ze kabila za he Afrika pia si wanyanya wakansi hamwendo wa mdungano wa amani wakansi hamwendo wa mdungano wa biashara wakansi wa mwendo hamdungano wa utamaduni na tarehe wenye utunga uzima wahe Afrika inu waulawa pia wafu wanadamu wakautunga le zina lahe Union Africaine wawana zembana za ukanae Afrika ije ike wamoja rike wanyanya wanadamu wao waulawa pia wafu
onsi pia kabati atabadi onsi pia wa ulao wafu ne Marekani ne Mfaransa ne zensi mabundi za hima zangamize e Afrika. Amjorande hommage Toussaint Louverture, gamjorande hommage Robert Nyoazé, gamjorande hommage Thomas Sankara, gamjorande hommage Haile Selassie, gamjorande hommage Kwame Nkrumah, gamjorande hommage le Muammar Kadhafi, gamjorande hommage Sékou Touré, gamjorande hommage Che Guevara. Sina tarehe kuu ya hatu arme Afrika na nensi ya Kolombi nana wanadamu wakayabo ngarjo warande hommage pia wanadamu watsaha uzima wa heye Afrika ye conception ya hao namna wao wakauhimisa wa uzima wa he Afrika wabimisa uoni wa ukana ngarjo waswili daraja ya ukanae Afrika rikaye ndo bara tajiri la mwando harma ya dunia kamili. Ezendongo hizo kezija kama faka husoni mweze nsi mabundi wahima waangamize zensi za hatu. Wende zembio pia wauwe emalider. Sinafshida ni wavumbuwe shapia. Ranzi pia wawauwe wafe. Ili ye proje ya uzima wa Afrika iti waswili. Inu ngio hama de proje ya he UNEA. Ikayao ya mwenye witunga. Inu proje ya ndaya kansi rakaya au 19e siècle. Harumai Marekani ne Karaib. Ya kauhunsanya owana wadu wanuambao ma afrodescendant. Habarna maji ya ujawake wazima ili warejei harumai Afrika. E proje hiyo ikaipangwa ni shama shikohambwa UNEA. Ikayawe proje yo hambwa back to our roots. E mwenye leader yatendea ye proje hiyo yoparwa Marcus Garvey. Hanziha zio zinji hanziha amande shio shikohambwa back to our roots. Amande shio shikohambwa philosophy and opulence. Zio zinji kaya wa Marcus hazanziha hawone sa thamani ya mrumudu harma dunia. Hawone sa thamani ya Afrika harma dunia. Hawone sa ya ukana ngejoka ulazimu o wanansi wadu wajihunda au harmazen sanansa za dunia wahunsanyihe warejei wende watsanganyihane no wanyanya walu harme Afrika waunde ya Afrika. Basi ye proje hiyo ijaitwa mtsangani seia. Marcus Garvey harengwa hafungwa hatabishiwa zemalizahe zirengwa zemalizahe ze proje hizo. E proje hiyo yende inikiwa negre de maison andui wa Afrika ikawo mwanansi mudu hamada sindema narimpara negre de maison uko hamba The Voice ikayawo metis mzungu na mrumudu habalie proje ila haidetourne ye fonya hao hakauhanza ya rejei harme Afrika harenge form ya he proje shaye fond haidetourne ye mana e form ikando mrejei waho wana wadu anafrika shaye formu haibadilisha haifanya de recolonisation ya he Afrika ikayaonge joka uhuja ijeifanyiwa ni wana wadu ikayao ikausaidilwa neseia kayao mengo ni mweze nchi za koza si ambao Sierra Leone ambao Liberia yo mengo ni mweze nchi ikayao zikozo harma ye proje hiyo ya he recolonisation ya he Afrika ha wadu kayao generation ya mwiso wakaya harme proje hiyo dola ya execute wa hosoni mwe dunia kamili ikayao yo hamba Samuel Doe yo parwa Samuel Doe yabwe proje hiyo ishange ba hiyo ngio hama de proje ya Haile Selassie ikayao shone shatsongesa siege ya Union Africaine ilio Addis Ababa iyo tsena de proje ya Kwame Nkrumah nana wasaya ma leader wa he Afrika
bahiwo waiwono kana ngelazimu ya Afrika ijuhe ipuwengayo wandu wake vamoja rikane mapesa mazima rirenge uhuru watimu ezifaya rirumie identite nzima wandu wao waulawa hamzima ye Union Africaine ibaki haruma form ibaki gobo zina ibaki gobo zina shaefo kichudungana ne barnamaji owenyi witunga waipanga kichudungana bazabari ngamjomwelezani riono ye esheki ya Union Africaine bandabo raona marais haruma zensiza hatu wadubilwa ni mamercenari wazungu wajeni wawadubia wawarahitsa wa maraisi masuveren harmansi suveren wadubilwa waulawa wachuparoshinda ya Union Africaine ya sezise wabulwa mahakama ya za kweli ya hema raisi waralahitsa yo esheki ya mwako yo engeikande Union Africaine ye fond ehele wenyi witunga ikaya karjaju kangasia ye esheki ya saya dokana riasiste ye Afrika injia harma genocide na guerre civile wanadamu waralwa hitwa waulawa wafu ye Union Africaine kwa jashinda wazia eze genocide hizo mathalan de genocide ya hensi ya Rwanda ika oblige casque bleu wa parwa waje shakwa jashinda wajere hadisi abonga bonsizi njina zinji wakati rakaujajaritie kuntu yaheze eshek zahe Union Africaine larjoha mbandezenya kati za msozimu riono ye OTAN riono ya Mfaransa Marekani siza saya na za saya wapanga jeshi waja hata harma nchi ya Libi wende wa destabilize nchi ya Libi ikayao Muammar Gaddafi hakaya rais wa huzima wa Afrika wamua wamrihitwa no mrahitwa ahe wa filme waone saharme dunia yani rimdharauni nyinyi Afrika harma katika yawe Union Africaine wa haraya ya intervention ya he ONU haruma ya he ye OTAN nezensi za saya haruma nchi ya Libya shabwaka wo ndwa takabari ufumvu na unafasi wajinafasisha wende Union Africaine wabazae macho wabaze mashishio haubainge ngabo nusu wakauhanza warongowe shakeja kana faida wakana elibi idestabilizeo yabo Union Africaine ngenda hubi yabo kwezi habaki jakwa habaki gobo bahi shahonsini kabatindeda icho baki gobo riono ye eshek njumaze eshek za Union Africaine riono harmansi ya Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo raisi ya tsaulwa nema Ivoirien yakasuvere ensi ya Faransa warenge jeshi la kifaransa wanjia za mvuu harmansi souverain ya Côte d'Ivoire wende wa hunu wa Laurent Gbagbo harma shehiri shahe daina emrumshe wa hahe wamenye pale presidentiel ya Côte d'Ivoire wafu wanadamu watsuka washashi warenge Laurent Gbagbo mateka wajiti ya ukangondoa mshitaki haukana waele waukana kena ukiri wa uwe Gaddafi wardiba waji wa uwe Laurent Gbagbo iyo wajukala jokalisi hiyo otsoka malideri wa ili wachodungo helila wa ulawa wa afekatu deja on fois Gaddafi ula ou a dépassé
Yabo kawajawaje wa uwe Laurent Gbagbo tena kwa jajo juaji permete iyo hata ulio tena Mfaransa hakawa eche kajajo juaji permete ya uwe Kadafi kaulazimike hakandane ya uwe Gbagbo kaulazimike hatanganya hanuandu wao ngesa ila ya masasine shaharumi amba hindu ya bao droit de veto hanjia hanzi ya zichoza haki kinyume mazaria za he dunia, kinyume mazaria za he Afrika, kinyume mwele dzina la uzima wa he Afrika, hanjia harmensi ya Cote d'Ivoire, halaani, ani hatoa Laurent Gbagbo harmashe eshehirisha, hambalia, haende hambe halahi, wabula mahakama haruma mahakama mahu ya he dunia. Laurent Gbagbo afanyanga mfikiri mahakume na mili ya shiva na anketi ya bula karjati mizima hamili banu. Laurent Gbagbo haakitelwa yani woi haka inosa ezenongo za muhunda zila pia zila nongo ikayao hadhulumiwa wotsina nitside nambao yaonde mahakama ya he dunia shabahatimbi ya mahakama ya he ye dunia ya mahakama ya he ye dunia kwa jarudi babo wasizise za kweli ensi ya Faransa husoni mwe crime de guerre wa ijirisa harma ensi ya Côte d'Ivoire. Ye Union Africaine ngardore jemba bidingoni ikayabo iwono ya apartheid usikwa kaujaje hise officieusement au officiellement yo hisa rihundi harizalo mimi tsianshi siwono harmaza information yenkodo ya he apartheid hona jana ni hangu abonga mena beshelea. C'était à 96, c'était la fin de l'apartheid. Ikaya yo guerre civile ya orchestré lo ne gouvernement ya apartheid ne seia ne zensi wanzani wao warehitswa ye wanansi wa he Afrika hususan ya he Afrika ya Suhail wa ulawa ya he Afrika ya Sud wa ulawa ya Maghrib no ya Mashrik samahan wa ulawa wafe wa waangamize. C'était que à 96 dawe hadisi wakauhisa halafu wazungu uliho wakautsaha wakaze wanumbala glasi wendo arenge tabombe kwa mbeha nègre de maison tabombeki nègre de maison wando wakaujaji waangamize wazidi usisansini wakatabombeki ha assiste gerizinji na genocide zinji habaze macho yabango ye Union Africaine inu eshek harme Afrika haukanari trawa efon ya hoandu ikaya wa itungu ribaki haruma gogo form bahizina zina shakabatsi omusamma wa hele zina hilo hunsini ndio wajibu resheliziane wanansi wa Komori haukana yo muhimu ya tarehe yo muhimu hukawandwa isheliziane za jiri iliri jua ujijue heli rilio ezijo ka ujiri nezijiri yo ritike wajinga ritike wafumacho. Union Africaine ngwawe yabo ya Afrika zinsizinji za hao zivalwa ni terrorism ranzi umfoa Kadafi mizinga itsambaziwa harma ya Afrika ya Magharibi ujilia hata Afrika ya Hari hata basainu ngasarma Afrika ya Suhail terrorism injia irengeza mvu wanansi ngwaenshio harma haufu na mavuta maya miji na miji ngeangamizi wao irikishiwa na yabo ramba ngasina Union Africaine nam ameni aukana nongo hamandizo na mvumbuliani zobanu pia
kezijajo paro jomkiniha Europa, kezijajo paro jomkiniha Marekani, kezijajo paro jomkiniha Asia, shaizo nongoika yao Afrika zirendeha kawaida. Abanu amba ekango fikiri ntutu ochoka mndu mtutu, ekango fikiri nkuu ochoka mndu mndu. Celui qui pense petit reste petit et celui qui pense grand reste grand. Abo jusqu'à là une africaine ngio échec total haruma omkuonsi ne maendeleo wahe ye Afrika. Gelazimori jua ya ukana Union Africaine e mafinanseur wa huu wanruwanika oma pesa Union Africaine de Mfaransa, de Marabu, Canada, de zensi mabundi wahima warangamize waondwa saidia waondwa finance Union Africaine. Na abonga sina ekontina tajiri ya heduni ngarichongo ulinda tujuru wanruwanu ajwa dori saidi ya nuri pwengayo rahakari jaelewa yotside heli yaho watende wajane Union Africaine wakaufikiri dema some shiosha kwa Nkrumah. Africa must unite, l'Afrique doit s'unir. Madema some shioisho ngamjo uelewa rongo zinji amumaviten madema some shio shamanyanyasi kwamba amza Bukari Keita. L'Afrique Afrique unite, Afrique unité. Na madema some ngamjo uelewa rongo zinji ikayao kezitu existe zikaza karo zibazonfi. Wanruanu emana hindi ino wanruanu wachori ransi tranquili. Gelazimori eleo kazensi zinu kezina ujwa upangayo watsinaze maadini zilio harmazensi za hatu. Ishoshitongesa maraisi wenji wa hatu wa ulawa wafu hasibabu do uhuru. Wanuri somesiwa harmaze tarehi za hatu wakati wanruwa lo terminali. Wanru somesiwa deuxième guerre mondiale bahondoro harma deuxième guerre mondiale wanru some indépendance. Halafu wanru enda hata wanru soma les indépendances pacifiques. Wakati wanru wajoka ndandu wavumbue Tunisie, wavumbue na Inde na Gandhi. Basi tuvumbua Bourguiba na Gandhi. Hausikitifu ikau lazimu ike harmaze ze manuel scolaire za hatu. Wakati risomesiwa tarehi ya heze independence za hatu, risomesiwa tena ne ma leader politiki wafanya resistance wakautsahaze independence za hatu wa ulawa wa hafa. Wenji Komori ngasina ma leader politiki wa ulawa wa hafa ma independentiste Komori. Izo kezijaparo dhukurilwa haruma etarehi hatu. Na yongyo important wa Komori risomesiwa ya ukana mbajini ndahubi ni hambu ulabale siti ya hamblo. Ngabo siti ya hamblo wambanda hu Juma Shongo ngamfikiri. Bahiba kaya prison yabo ngamfikiri ngyo hata basa inu. Ye prison hiyo ikau torturewa ikau rahitso o wanansi wa Komori ma independentiste. Et ce qui est malheureux, ye tareyo ke japaro trilo harme programme ya he enseignement ya hatu harma ze manuel za scolaire za histoire. Que c'est notre propre histoire. Nchenda hule ndovumbo wasaya na wasaya wakatsaza independence wa ulaha famchamba ndo hatu. Hambu harme siti ya hamblo ilo Juma Shongo amfikiri Juma Shongo wakaya prison yabo cellule spéciale ya kaura hichwa et qu'on peut compter 100 de Comoriens warala hichwa haruma eze cellule harma ye prison ilio hambu harme siti ya hamblo ilo Juma Shongo ngamfikiri hauho Juma Shongo en tout cas des jeunes et cellule yongio et kakeiti en tout cas ikaya ngasina ze documentation
nga sinema photo nga sina tous les preuves zione sao ya ukana wakau torturer la wanruiho wakaula wanruafe a part ya he marebeli wachuka ukirulibele teti yo karja somesi wa yotsena chandema dema independentiste ba kabanu ngabo marebeli Faransa ka exige wandu alibela teti kabanu ka ulawa bakwaje ka ukiruli bala teti kabanu ka uviole wandu ashahao bakwaje ka waka uviolewa wana izo karija somesiwa azo kartu somesiwa au karifanya ukanae adiyewa hatu do indu ya kaurirenda nai ya lojuma utsori manipule hata abasayi abanu miongoni mwa mwanadamu ya alaaniwa ni Mwenyezi Mungu de mwanadamu ikayawe kajimbi za rendo mwanadamu tujua mbi ya rendo au hata njema ya rendo akana uzijua abungori rendo ambi zinji karutu zijua karutu tsahari zijue abungoze njema karina uzijua owe manasi sichona ama mafiti sichona ama mafiti na waongwa wa science ya hatu shasichona ama mafiti dalilu de malidor politiki wa hatu wa ulawa ngoza aliswali kabla zimwike ngasina monument dédié à l'Iswali kabla zimwike ngasina musée dédié à l'Iswali on parle jamais de cela et encore plus karjaparu tu hata utusomesi wa l'Iswali harumazi likoliza hatu yo hatwar bon chukamle ba nsina charge nyingi harmaye telefone shatka utsanieleze upande huo nionese mbabi ze esheki zahe yo uzima wa Afrika kayao ibaki uzima wa Afrika wa gobu shati uzima wa Afrika wa za kweli ngamonao ya ukana abasainu ngabanzao wajiri ce qu'on appelle la renaissance africaine. La renaissance africaine. On va dans un cycle. Ikawe Afrika nge lamuhao. O anansingwa lamuhao. Ngaranjo rejeze ila puissance ancestrale ya hatu. Ikaya o washashi. Wakawi itsaha. Waula wawafu. Shawadiwaza ya ukana wazalwa. Thomas Sankara zihui na zihui na zihui. Wazalwa Patrick Lumumba zihui na zihui na zihui wazalwa Kwame Nkrumah zihui na zihui na zihui wazalwa wana zihui na zihui na zihui ikaya we falsafa iwe iwarejei bainge ma aliéné culturel intellectuel ngwa au devant ngwa nzwa freine mais personne ne freine la masse populaire une fois qu'une masse populaire elle est solide une fois wajuka ukangwao wazima sawa elewa baba na bahaine masse populaire ya Afrika ngwaelewa ngwarambu wao yo nikani mithali ichongesa uboriele wao ngarida hiyo Afrika ngaranzao rijuse bahewa la mabundi ikaya ukwa na ujwa wenshi watsineze tajiri za hensi ya hatu zensi za hatu wa zoea ukanangwa joja waridhulumu leo wa njamba huma au kangwa latsao ilamba hinwa doja oridhulumu leonga sina wanansi kaya ongwa sahao wanzani wazakweli ganyanganya kabati ya ukananga mjoni mdhulumuni ni mdedeni malaba heshahanyu ndengene nzangu nabarikisho hatu leo he ni mtu na hunde haki yahe ganyanganya ya stehi ya souveraineté yahe Afrika nezensi Sahara. C'est le cas du Mali. C'est le cas du Mali. Mali waelewa. Au bout de 2 ans, Mali wafanya révolution ikayao harumwe tarehe kabatsinsi yahe Afrika yaifanya harumwe maha 20 ya madoinu illa de Libi. Au bout de 2 ans, en bonne action, hawa halapitali zinji abasaine population ya Mali wanda watawa nsi ya hawa sababu terrorisme ngwareje hiyo haka eradike a plus de 80% ya terrorisme Mali habua hazi
habu societe abahaimia yingena ngwaona ye premier societe ya raffinerie ya dhahabu harmu Afrika devant le Sud-Afrique. Halafu yengu huzo dhahabu hebe yeye yanzao. Halafu remenana Akofo Mchelambe president wahe ye Ghana. Ghana henda hadalo harenda negre de maison hamanipile wane mwanashe wahe Macron. Halafu akautoa habulie mazirika ya kijeni wajaka urenge dhahabu ya Ghana, wakaurenga ye cotton ya Ghana, wakaurenga ngwarenga ye kakao ya Ghana, ngwa hansi yo 20% arme ye gouvernement ya Ghana. Hai Akofo hangalia mali hamba hai na rama asimigeta wengu rengo hata plus de 60%. Waeche hata fijo na Akofo il y a quelques jours là a imposé ye mazirika ya kijeni ya jawa ma ye nsia Ghana wanise 50-50 ngo harma conflit. Donc ye Mali wafanya miracle ikaya au yotsi miracle ya kitume yo volonté wana majeshi mlo yabo mrachujwa ndongondo hindi asimigweta ne mabani hahe wafanya wajusie Mali abahainu ye Afrika pia wanrupia ngwa stehio ye Mali wanrupia wajuse machongo angaliao ye Mali hanjema yo muhimu. Darona weka ya Burkina Faso ya Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré abasainu Russie wanjiao iho wawasaidia avion de chasse, wawasaidia helicopter, materiel za wana ne terrorisme. Renforcer les jeshi ngwanja éradiquer. En sachant que Burkina Faso ngabo utajiri hotsen. Uo hadunge modeli ya Mali. Hadungu ya modeli ya Mali haidungu. Ibrahim Traoré wo motomanashe wangunge na mahamengo miraru na mine bahe majeshi wa Komoro chodoka abendo adu wangu makoko. No. Il a 34 ans Ibrahim Traoré. Wewe mwanajeshi wasoma sous-officier wenda wasoma bonze Libya ubushina usijinda ubini ngusoja ukanea nkila ngusoja ujozingara no makoko udwata gazi no waua no afunga baranza lijuzi endamba ukana ekoko ujo sabweka koko ahenda hezebe yarengwa heziwa iho ndasi jaja dodai geba nanzalia nkila ho pia nezemvuza ho pia do chodonda ndo shindana no makoko alo shindoni walo harma survival harma survie. Halafu wewe mwanajeshi ngobo hankanga ubarare kweli adui wa aho manansi hususan ndio anu makoko hakondo anu wasubuti wasduboma barena bahayo hai mwene marengwa mitsamihu lazazwa mitsamihu woko shababinga mchungo wafuma warenga wafungwa lazazwa mitsamihu libanu rizamba oba asi Mfaransa halatsa pia ngulacho haya woiwamba Paul Biya Cameroun hasangu rompe relation yahe na Mfaransa ngutio mrusi na mshinwa hasa haelewa depuis tous ces années juzibanu Paul Biya il y a même pas 2 ans ende Marekani haeleza hawa declare kana no rilemewe Afrika ya uchuka mchorirenda marioneti na malaba no abangara nzauri lamu hata wa mozungu ya wabakodo mais c'est l'ancien dinosaure l'ancien dictateur là Hassan alo shetani à 97 ans. Même si c'est un peu trop tard, mais la vérité, le jour qu'il vient, Kabati Mouchindo ici. Paul Biya. Centrafrique. Et Heliu. Watia les relations ya hema kopera. Warusi, zensiza hongozi paonga. Zensiza anglophone yezinji, izongezi paonga. Mfaransa ngulacho e pouvoir ya hai harmaze francophone abahainwe karata nzima ya mbakia oindo la mtu ana wandani udongo hamba azali akakaja jojua yajipermete ya bengu be hombu tsena ichwa namnambie mrujo kawe
makinsala sahende makinsali prochaine election walungwa joka kana uhunda yo joka uhunda yo hamba Sonko wonduwe population ya Senegali wasawa londaye. Mali hadumiziwa, Burkina Faso hadumiziwa, Côte d'Ivoire ya ulo yabo Alassane Ouattara hasahale mewa hanyaya walungwa joka na prochaine election ekat d'ici la kajaula wa ya hafani wao bahio joka ukaya Laurent Gbagbo haundo la manzanwa. Comment on dit, il s'appelle Blé. J'ai oublié Adunga. Wendo joka urenga. Na wandu wao tsianzani wa Mfaransa. Enda huvi obahanu ya joka uhundra marionette ya jasi sedza. Haruma upande wa Algerie wao francophone. Algerie watafijo. Watafijo ngao haruma konflinda wa Mfaransa. E Maroko izoke jawala za hashir. Kajajo parojo subuti yambeukana ngondondea njia hadi ya dhukuru Kongo. Hauka Kongo wana utungu wana problem za wa shabashi. De problem ya hauna Rwanda. Rwanda timanzani wa Mfaransa. Yabundo ukana yambushi ngwa manao. Yambushi wange determine wongu vurano ne Mfaransa kia taratibu ngu élargisse ses relations zahe ngu jihifadhi. Il a prémédité en tout cas. Ngu jihifadhi. Un homme prévu en vend deux. Hende harenge afanya relation daena coopération ya Russie. Wabeha le jeshi la hangwa forme wa bushingo wasaidia wa materieli. Ezembio za hawindi. Wende undu arenge zisiwa za hao za kadamiziwa na Mfaransa. Dans pas longtemps, Mbushingu John intervene militairement armée zisiwa za hao. Ça fait partie armée programme gouvernemental ya Bushi. Wakumori. Il faut rigi informer. Il faut rigi informer rielewe ze enjeux géopolitiques et géostratégiques zijiri. Donc Mfaransa holihonge na maore yabo wonge hamangu hao. Hajarenge pandesha ardhisha hatu hajimiliki. Donc hokaya zingare nge lazima abe hanzali ya jobaza ndongo zinji. Shanga manzo nimeshelizeni ndongo wanansi wa Komoro. Hususani mwanajeshi. Nomalizani banu ngamjozie video. Effet ya uka azali yende harma Union Européenne wala ngubehwa ni Mfaransa yende ya mprotege yabe harma Union Africaine samahani wala ngubehwa ni Mfaransa yende ya protege ze faida za Mfaransa harma ya Afrika ya hatari dokane eshahatu emipaka ya hatu ne shahatu ishomfa anzala sare ngani ka Mfaransa. Halafu ngonda tsahe shitso shahatu ya mnike. Abo si peuple ya Komori ngarijoka usibise ndongo zinji. Ngarijoka usibise ze caprice diplomatique zijoka ujiri. Yo ya mando ngilazimori ke makonsien. Ikaya uzensi warizingiza pia oti wanzani wa Mfaransa kwa tu adopte falsafa ya wanruawe karende na ungwa juwao ya ukaanzali ngondo yabo Mfaransa. Ngelazima Komori mweleo. Wanruao ngwa juri familia caprice diplomatique ngarjo ukoza. Rahane hili ukoza. Na manzoni mweshelizizia ni ya ukana ngabo commission ya amani ya umbiriano wahe bahari Hindi. Amfikiri ne zensi za Afrika ya Suheli. Ikaya unga mfikiri hamba Isbrik. Kaya unga mparo. Manama Hassan Ali alias Ajax Humjini Koni. Il va bien vous parler de ça parce que depuis il voyage que pour ça mais on sait jamais faïda l'armée sihatu. Ce qui est important à retenir c'est que il y a une commission yo ridoto wa majeshi ohenda en formation harmaze conflits en Afrique ohenda en observation harmaze conflits en Afrique et fait ya ukana leo na manjumbe azali ngondo ya kiraisi wa Union Africaine ngarijube hamajeshi
Ekaka mtuzijua mzijue. Ngarijobe hamajeshi wende wa wane kodo contre le terrorisme. Majeshi wao ngwajuka ubewa Eritrea wende wa wane Eritrea. Majeshi wao ngwajuka ubewa Mozambika wende wa wane Mozambika. Majeshi wao ngwajuka ubewa Sudan. Majeshi wao ngwajuka ubewa Somalia. L'ignorance est la voie royale qui nous mène vers la servitude et la connaissance est celle qui nous mène vers la liberté. Un homme prévenu en vaut deux. Abo ngasine obligation rasara jangaje yoka sisi ndi rais wa Union Africaine ribehele jeshi la hatu lende la fanya nkodo Somali, lende la fanya nkodo Mozambika, lende la fanya nkodo Eritrea, lende la fanya nkodo Sudani, hata zensi bavuni abo e terrorisme wanjia wakana ngasina Daesh, ngasina Ansar Dini, ngasina Boko Haram, ngasina wasaba la mbandovili. Gwawenji en tout cas. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que wandwao abakatio ngwatsahawe cible. Et si Brundo, des chefs. Et chef, what's the jukautsa handensi ya hahendo anansi. Mchomba Mwenyezi Mungu. Shaika henu wakati le jeshi la hatuli jomtolo. Lendenga lanzolende la fanya nkodo na terorismu. Yabunga rjurema ni terorismu watu. Ngari jurema ni teroristi nga mumnikoni ahadi Mwenyezi Mungu narpone shari. Mwenyezi Mungu jorpone shari. Shangari jurema ni materoristi. Ngari jo anvaiselo. Wangu wangu wajo utungaze taratibu pia. Ika ulazimu. Ike engerikana madhamana wazakweli. Wanansi walona imani, walona watwania, manationaliste, mapanafricaniste. Et démarche ya kijeshi ya kaulazimu kerifanye rihifadhi deja emipaka yatu. Rivohe maore. Harma sharia shahe Nations Unies. Ngasina haki ya unjia maore kijeshi. Harma sharia shahe Nations Unies. Ngasina haki. Ndio kambe sekartina zemvuza wanane Mfaransa. Shawallahi wa usiku ajoka hambaka mwanajeshi mkomorija ya ukayafe bahinge lazima ende yafe hawanilie maore shaka choende hafe hawana Sudani hawana Eritrea hawana Mozambique sitsidera tazen kodo izo iho walazo kezari husu ngasoka jihifadhi imipaka ya hatu ngasoka na mwanajeshi wende wazingare mapirati somalien walo harume bahari ya hatu walo juma utoua walozi wa Komoro hauko walozi wa Komoro wenji wala kwa chutawa barini jau wala ngwa ulo wa wafune masomalia wa wabuho ze vedeti wa wabuho zemeteri ne ze vedeti za Komori ngizo Somali wa uo wa Komoro kujaparo na jeshi la gardia barini wazingara de kinyume waona utawa wogungu wenzia watawa kaulazimi keramba na usiku ngabo mapirati masomalia wabaliwa ujarma ze poro za Komoro zoke za parojiro yoni ajoka prioritaire ya hele jeshi la hatu yoni ajoka mbangio prioritaire izoke za parojiro ya mnusu jani mvubuliani wala wafanyao ze braconnage ze meli zijao zilo toni na fi wendeza harmalera mbili haundaru wakaja paro zingara wabehoporo jamba ngabo melitaina kwa ningizo ngezijirio one sinde bahari nku sinde bahari ya mando wajirio braconnage zinji harma dunia anrua daza ngabamba ngasina jeshi abungo tsikawtsanisha lizele jeshi la Komori au kana banuri zingamanyi vanu ikaulazimike ni majeshi abahamrengeza kama na mjufumo yacho jaja ngori irende ajalini shonsipi wanu kwa tsina haja wanu wabamba wanu kaya watsulwa nele puzi la bilma puzi wanu himidamia Mungu bawa kwa na recycle kwa na uhundi hana solution
il faut juste les enlever. Mwanajeshi ngamhunikwe conscience hiyo nhweshelizize ya ukana hewe ngamnjoja abo pia mbanelela le hanywila na ila mchodo jamo dubia wandu mijini mo afuma na waua na warakete na uviole leo ngamnjoka uhenda mwende mwawane mfe haumwe wandu afe ngambahizi wao mwende mwadisize wandu ziasi wa mdisizwa bamjoka nango wajoka ufa wenjidani haka kamsina nia formation kamsina nia technique. Et puis vous êtes pas préparé à des choses comme ça. Vous êtes formé à aller massacrer votre propre peuple. Même s'il y a un moment, lazima doit faire une réforme, il y a les jeshi. Mais c'est ça. Vous êtes des militaires sans formation idéologique et patriotique. Donc vous êtes des criminels en puissance. Vous possédez des armes de destruction massive dans vos mains et vous les utilisez à volonté contre votre propre population. Parce que aussi, ranzo siku mwanajeshi ya lona mzinga ranzo siku jeshi la rumishi hakomori ke mzinga wahe ko japaro rumishi hamrumrwa jina icho de mwana tsimkomori. Bahata wala mercenaires wa denari kabajatso paro mbangabo mzima ya ulawane le jeshi la Komori ya hafa. Mercenaires wado ulawa wado bastonewa ni watoto mashababi mama activist wajomba hatu na mazuki watu wado walalia mobali nino monziani wavuba wao umzinga jeshi ya rumi yangu chorumile mwana nsimkomori bahima udu ngosindi hondo akiajalini wando waje wajivanje husoni masi sonti pia wando wangu wajoka wajivanje husoni masi sonti pia ukakamchuji rende compte kamshuelewa ombaba hano sisi risindi wao hongamani risindi wao kabachubu hawana nsima watwani ya majeshi washenkeza Mali washenkeza Burkina Faso waenda harme falsafa za kweli ya ujusaze nsi za hatu ilireja kahara kamana gaswa katika ya ukabatishwa zinji soit on résiste ou soit on accepte on périt. Donc là on est harmasta dikaya on a accepté et on périt. Et moi je crois qu'il faut faire une résistance. Parce que en faisant une résistance, il y a une chance ya uvuka. Ne chance ngio nyingi ngar amini. Abongo inu eshekin ku ngamziro ya ukana eba ze elections za 2024 izandabo zanzo ziresewa eba ngezjoreselo. Eba komurike na undi hange chungo utwa bombi imo na imo. Ondwa doula ohifa. Ngamziro ngamrio avenir ya Komori vanu na mezishendo ngamrio swafi ekanza la tsengele harmeze nungo hizo ngamrio avenir ya hatu musika utsani mconscientize nimwambieni kana nchuona fete okazali yende yake president wa Union Africaine yatsahe mashauri ya Afrika na wensi ya hatu rizingamani rishindwa ni maji rishindwa ni mwenje, rishindwa ni lapitali, rishindwa ni nsoma, rishindwa ni zendongo pia. Yabu haini mngulo na akili, wangu elewa ukana woyi mrurumilwa, woyi mru ya shindwa ni zedhamana za hahe, ya njwende ya jitie na dhamana zindu wa jina. Za wandu wa jina. Nweza hahe zimshindi, mru dhamana, weka jurenga dhamana za mru wa jina, haruma katika ya weza hahe zimshindi. Yonde logiki kabatsi dini buhari kabatsi dunia yabo shayende logiki ngamine zangu zinzingamanya ngamjoka ujanje ndengeza hejirani bahari ngasina unsanyo hatu ndasina jirani endelea wewe bwe jirani utsa hejirani mrajina ba mimeza hangu zo zinzingamanya shaheni mrulona akili nguelewa ya ukana anzali ngurumilwa harmale suala linu na banuze konsekansi zoti za anzali zo konsekansi kange joka urema wa Komori. Simnikane ze example mbili ngabo eze caprice diplomatique joka uzihunda ndasina ezensi ikayao kwa chona haditso jema ye presidency anzali parce que anzali ngujofanya betizi zinji ngujo dictelo
sina hata decision jo irenga ujo diktelwa na abo heli ajo diktelwa ujo samaza hamenji izo ngamzichu aronga doka usibise diplomatiquement pendant des années harmazen sika yao ngwatsahawe Afrika ijuheza kweli vanu ye renaissance ngamreje ye renaissance africaine isangio azaliwa ihabewa yaja bloquer renaissance africaine parce que hula sazi debloquer happy abomba ba renaissance ngiandi saula ngejao halafu ambo kana bona rangale hunu ba hunu sanga sina magobana serina ndini renforce ridiba borenge wo yira mhansi bana ntakene negre de mesure mtendeze usoni ndaranga nyehula ba hunu haya sasa nyahunu da hunu sasa nyatandi enchi ya bwenu nikayeuha sasa nya hata shaini wakati wanansi wa juju hamba tsindawe bainge wanansi wamba tsindawe ngubakiza mvu sasanya shayo keka urenda na ikazi yanshi kujaka na mvu hana Bokassa anzalika jaka na mvu hana Mobutu anzalika jaka na mvu hana wenji walawa she hatwari do kanaza mvu za wao no ujinga mapuzi wa ufanya no nègre de mes wa ufanya c'est que c'est leur population qui paye les pots cassés jusqu'à nos jours. Donc j'appelle à tous les patriotes comoriens, j'appelle à tous les militaires, on doit que ma conscience, on doit réagir, on doit faire un geste patriotique, replonger dans l'échec total. Parce que bon, ça arrive des stades négatifs au pire. Et abaki, dokari ulawari fepia. Yani yonde abaki, genocide. Yabo haini mwanadamu. Watwania, uyelokana yonde abaki. Ngelazimuri ebe. Na abo ekeondwa wakansi banu, ngarjohe darma stadi. Yabo haini mwanadamu watwania, ngelazimu ya towe wandu wao. Ya laani wandu wao. Dans tous les moyens. Sinon ngarjoha ngamiziwa pi. Ngarjoha ngamiziwa. C'est un exemple, il y a des problèmes diplomatiques, il y a des problèmes géopolitiques, il y a des problèmes, il y a des guerres, il y a des terrorisme, il y a des impacts. En sachant que le terrorisme, les encodos, ils ont bofuni hatunge shongo urilinda. Ils ont bofuni hatunge shongo urilinda. Et shiziao onruao wato urinjia. Daboka sina dini nzima nda sinao halafu si wandu mapasifiki sikarudotsa hamabaya ntizindwa jina ishonesha chonge sondu wao wachonji yabo shekangaranzao randi sochotsa mabaya gari juvalwa na hizo ndeziju uchiri fikiri ama sirenge wakati tsieleza mbavi zaka muhimu akaunu ushahidi muhimu alazimu riutie rieleze Skautsaha ni profite occasion yin ni eshelizize kiki ambahari ngwanzo ya jende president harmaze elections andabo ya ukana abantu kiki ngena abon nsomenda eba yongwa wenji shaholi ho wonde ujoka hanza ende president na singari juao ya ukana kikingu preparelo aikeze elections andabo zinu zirate kikinde ulona zijingezire wao yende ulona chance ya usindihwa ya hunde si uvotilwa wonde ujoka ujano mewa il faut tout ça qu'on stoppe qu'on bloque tout ça parce qu'en fait zinu programmes za saza fanyiwa za hensiwa ngwazidungao kakaba subu hawanansi wanjia mawatwanya wanjabu hari wa bloquer zinu pia on va plonger dans l'échec. Donc à part hiyo kiki ngawe na casserole za wanadamu wa hafa en tant que ministre de l'intérieur wa gouvernement yamba kutsina droit kiki katsina droit nane mahakimu walo yabo ngarwa laaniyo kama hakimu andabo mahakimu wezi mamalun kakiki en tant que ministre de l'intérieur ikaula zimu ya para ya jiajeleze habari za jiri koni habari za jiri za hunda bapale ezi habari za jiri wahanu inji masakri zinji za jirisiwa wakati aka ministre wahe difan habari za ndani ya gouvernement ndabo
kana ujua kwamba ngonda jipresente harma elections andrabo na damu mihononi ngelazimu ya hose mihono hiyo yareleze ngwanama do watwani hamudo hufa changarjo fuzu neze bwana zinu ngamwambioni hotep